Nous sommes prêts et nous sommes même demandeurs. turiteguye twebwe turi n'abasabyi ahubwo turinginga ndabizi ubwo mvuze ibi ngibi hari abagiye kwigira victime M23 gukora ibyaha by'intambara ku butaka bwa Kongo ni umutwe w'iterabwoba ntawahakana ko ufashwa n'inshuti zabo z'igihe kirekire bari gukora ibyaha by'intambara kuri ubu butaka ni umutwe w'iterabwoba. Ayo ni amagambo akomeje kuvugwa n'abakongomani b'abasirikare bakomeje gushinja u Rwanda gufatanya na M23 ibirego u Rwanda rwagiye ruhakana inshuro irenze imwe ndetse na M23 yo ikavuga ko u Rwanda ruramutse ruyifasha yaba yaramaze gufata Kongo ikera cyane nkabashidikanya ko mu masaha 6:32 ibintu bya byiza cyane ari byo kwishimirwa ariko byaje gusa n'ibihindukaho nyuma gatoya. Ibyabanje gushimisha abantu cyane cyane umunyarwanda wese nuko u Rwanda rwasubijwe abasirikare barwo bari barashimuswa na FRDC ifatanije na FDLR. Twabimenye ari uko igisirikare cy'u Rwanda RDF gitangaje ko abasirikare bacyo babiri bari barashimuswe n'ingabo za RDC zifatanije n'umutwe wa FDLR bagaruwe mu gihugu nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na Angola nk'igihugu cyari umuhuza. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na RDF ku manwa yo kuri wa gatandatu rigira riti nyuma y'ishimutwa ry'abasirikare babiri b'u Rwanda bafashwe bari ku burinzi ku mupaka w'u Rwanda na RDC kwa 23 Gicurasi 2022 n'uruhare rwa diplomasi binyuze ku bakuru b'ibihugu ba Angola, RDC n'u Rwanda. RDF yishimiye gutangaza ko abo basirikare babiri bagarutse amahoro mu Rwanda. Iryo tangazo ryakomezaga rivuga ko RDF yashimye imbaraga zashyizwe mu biganiro byagamishije kwirekurwa by'aba basirikare. Abo basirikare ni Kopolo Nkundabagenzi Elize na Private Ntwari Gad. Abangaba bafashwe na FDLR bari ku burinzi ku mupaka uhana imbibi n'ibihugu byombi. FRDC yabashinje kuba bari bararenze imbibi bambutse bagiye gufasha M23 ku rugamba ihanganye muri icyo gisirikare aho ngo bari mu 2020 gusuvuye ku butaka bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko ibyo atari ukuri ko bafatiwe ku mupaka bacunze umutekano ngubwo bashimutwaga babanje gufungwa n'umutwe wa FDLR nyuma bimaze gusakara bafatwa n'igisirikare cya RDC kijya kubafungira Igoma baza kwavanwa burizwa indege bajya gufungirwa i Kinshasa. Mu manzi za mbere RDC yari yavuze ko itazabashyikiriza u Rwanda ubwayo ahubwo izabajyana muri Angola nk'umuhuza muri iki kibazo akaba ariyo izabashyikiriza u Rwanda. Nyuma y'iri tangazo nta muntu n'umwe utavuga ko ibintu byari bitangiye kuba byiza ndetse twese turaselebra tuvuga ko ibiganiro bishobora kuba bigiye kugira icyo bitanga hagati y'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Kongo. Niba imbohe zimwe z'abasirikare b'u Rwanda zari zimaze gutangwa byerekanaga ko n'ibindi bishobora kuba byahabwa umurongo. Byasaga naho ahubwo iyi ngiyi yari ikarita ikomeye cyane FRDC ikinnye RDF kuko mu masaha make yaje gukurikira bya byishimo ku bantu babizi neza bahise babona ko bigiye gukurikirwa n'ikindi kintu mu gihe koko byaba bibaye kuri. FRDC yahise ishinja RDF ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Iyo bisa naho yabanje kwikoraho kiriya kintu cyo gufungura ingabo z'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rudakomeza kuyishinja ko ifite abasirikare bayo. Noneho nyuma yaho RDF imaze kubakira bo bahise basora itangazo ahubwo bashinja RDF ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu ku butaka bwa Kongo. Byamenyekanye nanone nyuma y'iriya baruwa aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahise gishinja u Rwanda gukora ku butaka bwa icyo rwise ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Nyuma y'ibisasu kivuga ko bibarirwa mu 10 ingabo z'u Rwanda zarashe mu duce twa Biruna na Kabaya no muri groupement ya Kisigari muri territoire ya Rutsuru. Ibisasu umuvugizi wa guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare General de Brigade Sylvain Ekenge yasobanuye ko byarashwe mu ntera 2022 kuva saa 10:15 muri Kabaya byica abana babiri barimo uw'imyaka 7 n'uw'imyaka 6. Yavuze ko ibi bigize ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. FRDC yashinje u Rwanda ibyaha nyuma y'amasaha make igisirikare cy'u Rwanda kishinje kurasa ibindi bisasu bibiri ku butaka bw'u Rwanda bikagwa mu Kinigi. Ekenge yavuze ko ibyatangajwe na RDF ari ibinyoma bigamije kurangaza umuryango mpuzamahanga. Hagati aho ngaho ariko umutwe wa M23 uyu nguyu uhanganye na FRDC wo wasutangaza ko igisirikare cya Kongo aricyo cyarashe ibisasu byishe bari abana ubwo cyageragezaga kurasa abarwanyi bawo. M23 yunzemo ko bimwe muri biriya bisasu bya FRDC aribyo byarenze imbibi bikagwa ku butaka bw'u Rwanda. Hariho ayiho indi version cyangwa se undi murongo w'ibyaha. FRDC ni RDF yarashe ibisasu byica
kwica abana kandi kira n'icyaha gikomeye. M23 iti oya ni FRDC yabirashe. Byari bigiye kuba nk'ibyabaye muri 2012. Ntabwo ari ubwa mbere FRDC yaba ishinje RDF ibyaha by'intambara. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 muri 2012 ibinyamakuru byinshi byanditse inkuru yavugaga ko umutwe M23 uhanganye n'ingabo za RDC mu burasirazuba bwa Congo ngo waregwaga ibikorwa bitandukanye bibangamira ikiremwamuntu nk'uko bivugwa mu cyegeranyo cya Human Rights Watch. Icyo cyegeranyo cya Human Rights Watch cyavuye mu iperereza ryakozwe ku banyekongo n'abanyarwanda ngo bageraga kuri 200, muri bo ngo harimo abahoze mu nyeshyamba za M23 n'abavuga ko bahohotewe. Icyo gihe muri abo 200 ngo harimo abahoze mu nyeshyamba za M23 n'abavuga ko bahohotewe. Icyo gihe imyanzuro y'iperereza yemezaga ko abantu 33 bari binjiye vuba mu gisirikare cya M23 bagerageje gutoroka ngo barafashwe baricwa. Ngo uwo muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wavugaga ko kandi M23 yashyize abantu mu gisirikare cyayo ku ngufu, ngo yagize uruhare mu bikorwa byo gufata abagore ku ngufu, kwica abatavuga rumwe nayo n'ibindi byaha byibasira inyoko muntu. Iki cyegeranyo kandi cyashyize mu majwi igihugu cy'u Rwanda ku nkunga byavugaga ko rwahaga M23. Ida Sawyer yari umushakashatsi wa Human Rights Watch avugana na Radio Okapi yo muri Kongo icyo gihe yaragize ati inyeshyamba za M23 zagize uruhare runini mu byaha by'intambara byakozwe ku rwego rwo hejuru ku kagambane na bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje guha inkunga gisirikare inyeshyamba za M23. Icyegeranyo cyakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye cyashinjaga u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23. Leta y'u Rwanda yaracyamaganye ndetse iregana na bamwe mu mpuguke kubogama, uretse ko bitabujije ibihugu bimwe na bimwe bitera inkunga u Rwanda kuba biretse guha Leta y'u Rwanda iyo nkunga. Iki cyegeranyo cya Human Rights Watch kikimara gushyirwa ahagaragara, umuvugizi w'inyeshyamba za M23 icyo gihe yari Lieutenant Colonel Jean Kazarama yacyamaganye avuga ko ibirimo ari ibintu by'ibihimbano bitigeze bibaho mu ntambara yabo. Naho ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda nawe yavugaga muri icyo cyegeranyo, Madame Louise Mushikiwabo icyo gihe yari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko icyo cyegeranyo nta mwanya wo kugitaho bafite, ngo Leta y'u Rwanda yahangayikishijwe n'icyateza abaturage bayo imbere, ngo naho ibyegeranyo nka biriya bizahoraho. Kiriya cyegeranyo cyari gisohotse mu gihe inyeshyamba za M23 zari zatangaje ko zifuza kugirana imishyikirano na Leta ya Congo, zikaba zivuga ko ngo zifuzaga ko Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yaba umuhuza icyo gihe. Kugira ahangaha neza ushobora kuba utarumva neza ubundi ibyaha by'intambara ni ibiki cyangwa se bihanwa bite? Ese kuki n'abayobozi bakomakomeye bashobora kuba batinya ibi byitwa ibyaha by'intambara? Ubundi muri rusange ibyaha by'intambara birimo kurenga ku mategeko mpuzamahanga yerekeranye n'intambara y'i Geneve. Iyo ntambara yitwaje intwaro abantu bashobora gukurikiranwa no guhanwa mu gihe barenze kuri ariya mategeko y'i Geneve. Muri ibi byaha harimo ibyaha byibasiye amahoro, ibyaha byibasiye inyoko muntu ndetse na jenoside. Amasezerano yo gushinga urukiko yiswe Statut de Roma yahaye ububasha International Criminal Court ICC ku byaha bine by'ingenzi. Icyaha cya mbere ni icyaha cya jenoside kirangwa n'ubushake bwihariye bwo kurimbura muri rusange cyangwa igice cyacyo ubwoko cyangwa idini byica abayoboke cyangwa ubundi buryo, gutoteza nabi umubiri cyangwa mu mutwe bikomeye ku bagize itsinda, guteza nkana ku matsinda y'ubuzima bwabazwe kugira ngo asane kurimbuka k'umubiri muri rusange cyangwa igice cyawo, gushyiraho ingamba zigamije gukumira kubyara mu itsinda cyangwa kwimura ku gahato abana b'itsinda muri rindi tsinda. Icyaha cya kabiri ICC ishobora gukurikirana ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ibyo bikaba ari amakosa akomeye yakozwe mu rwego rwo kugaba igitero kinini ku baturage b'abasivili. Ubwoko 15 bw'ibyaha byibasiye inyoko muntu biri muri Statut ya Roma birimo ibyaha nk'ubwicanyi, gufata ku ngufu, gufungwa, kubura ku gahato, kubimbata cyane cyane ku bagore n'abana, uburetwa bw'imibonano mpuzabitsina, iyicarubozo, ivanguramoko no kwirukana. Icyaha cya gatatu gikomeye n'ibyaha by'intambara binyuranyije n'amasezerano y'i Geneve mu rwego rw'amakimbirane yitwaje intwaro, kandi harimo nko gukoresha abana bato, kwica cyangwa kwica uruboza abantu nk'abasivile cyangwa imfungwa z'intambara, kuyobora nkana ibitero byibasiye ibitaro, inzibutso z'amateka cyangwa inyubako zeguriwe amadini, uburezi, ubuhanzi, siyanse cyangwa intego z'ubuntu. Hanyuma icyaha cya kane kiri mu bubasha bwa ICC ni icyaha cy'ubugizi bwa nabi, ni ugukoresha ingufu za leta kurwanya ubusugire, ubunyangamugayo cyangwa ubwigenge bw'ikindi gihugu. Ibisobanuro by'iki cyaha byemejwe binyuze mu guhindura Statut y'i Roma mu nama ya mbere yo gusuzuma Statut yabereye i Kampala muri Uganda muri 2010.
kwa 15 koza muri 2017 inteko y'ibihugu by'ibihugu byemeje ku bwumvikane ku cyemezo cyo gushyira mu bikorwa ububasha bw'urukiko ku cyaha cy'iterabwoba guhera kwa 17 Nyakanga 2018. Urukiko rugira uruhare mu ntambara yo gukuraho ubudahangarwa ku isi kandi binyuze mu butabera mpuzamahanga mpanabyaha. Uru rukiko rero rwa ICC rugira uruhare mu ntambara yo gukuraho ubudahangarwa ku isi kandi binyuze mu butabera mpuzamahanga mpanabyaha. Urukiko kandi ruba rugamije kuryoza abaryozwa ibyaha no gufasha gukumira ibyo byaha bitazongera kubaho. Urukiko rwa ICC ntabwo rushobora kugera kuri izi ntego rwonyine nk'urukiko rwa nyuma. Uru rwaje rwuzuza ariko ntabwo rwasimbuye inkiko z'ibihugu iyobowe n'amasezerano mpuzamahanga yitwa Stati y'i Roma. ICC ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ku isi. Urukiko rero rushobora guhana, rushobora gukurikirana ndetse rushobora no gufunga cyangwa gufata ibihano umuntu ari we wese ndetse no kwambura ubudahangarwa umuntu uwo ari we wese. Ahangaha muri uru rukiko rushobora kuryoza ibyaha by'intambara umusirikare wakoze icyaha cy'intambara mu ntambara kuruta umukoresha we wamuhaye amategeko. Ariko uru rukiko nanone rukaba rufite ububasha bwo gukora amaperereza atandukanye ndetse no gushyira hanze impapuro zo guta muri yombi umuntu wese ukekwaho ibyo byaha, rukabanza rukamwambura ubudahangarwa rukabona kumuta muri yombi. Nyuma rero y'iri byaha ntabwo Kongo iyobowe ibyo iri kuvuga, ntabwo iyobokana bw'ibyo iri kuvuga, kuko muri 2013 ubwo u Rwanda rwashinjwaga ibingibi rwahise ruhura n'ibibazo bikomeye byo guhagarikirwa inkunga. Kiriya cyaha rero Kongo irimo irashinja u Rwanda ni icyaha gikomeye cyane ku buryo koko iperereza riramutse risanze ibyo Kongo ivuga ari byo, igisirikare cy'u Rwanda gishobora guhura n'ibibazo kikajyanwa mu nkiko n'abayobozi bakomeye. Ariko nanone ibyiza byabyo nuko Kongo yagiye iregera imiryango myinshi yaba EAC n'iyindi miryango, ariko yose isa naho yamaze kumenya ko Kongo ari umwana murizi wa wundi udakurwa urutozi, bakavuga ko ibibazo byabo nta mpamvu yo kubishyira ku bandi ahubwo bagomba kujya kwirwariza, kuko ibyo bavuze muri 2013 ibyo n'uyu munsi bari kuvuga. Bigasa naho ngibi biri kuba kugira ngo Kisekedi yazavuga ko ibyasezeranije abato byo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo byanze kubera igihugu cy'u Rwanda. Ariko uyu ni umuvuno ukomeye bari baciriye u Rwanda nuko ari ibinyoma, ariko ubundi ni umuvuno bari baciye ukaze cyane. Icyaha cy'intambara ndetse no kuvuga ngo M23 ni umutwe w'iterabwoba. Iyo uru rukiko nanone rukurikiranye ugasanga ni umutwe w'iterabwoba, nabo ba nyirawo bahura n'ibibazo bahita bashinjwa ibyaha by'intambara, ndetse kuko mu ntambara hari abahunze, hari abapfuye, ibyo byose bijya kuri wa mutwe w'iterabwoba bagahita bajyana ihaye bagakanirwa urubakwiye. Mu bihano bakatirwa babiremereye cyane, harimo igifungo n'ibindi byinshi bitandukanye. Kongo rero yaribaze umuvuno ukomeye cyane kuri leta y'u Rwanda, ariko ibingibi bishobora gufata ubusa nkuko n'ubundi byafashe ubusa muri 2013. Basa naho Kongo iri kugenda ihinda utuntu duto na duto kugira ngo ikomeze ishyirishe mu Rwanda, ariko abahanga bakaba bavumbiye ko ibingibi ari ibinyoma biri kugenda bicurwa n'abacurabwenge bari impande ya Kisekedi kugira ngo Kongo ikomeze yirize, ari nako nabo ibyo u Rwanda rubashinja byo gutera ibisasu ku butaka bw'u Rwanda bagenda basa n'ababiburizamo, ahubwo bagashaka amakosa yose kuyashyira ku gihugu cy'u Rwanda.